Let's all stand once again. Tumagdalo tayo aming kakabsat. And turn your Bibles with me. Let's open to Ephesians chapter 5, 15 to 17. Ephesians chapter 5, verses number 15 to 17. The Bible says, agigitanteng at basa, wherever you are, let's read all together. Verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. O yan. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. Verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Let us pray. Lord, bendisyonam ka di Apo, deto'y mensahe, ngayon ituloy, manipod itay bigat, itang amalem, kadigito yung nga kakabsat, that dear God, speak through my lips, think through my mind, and love through my heart. I pray that you will be glorified and magnified in me. Kadeti mensahe Apo itang amalem. Oh Lord God, sa dinuman ti ayan, di kiti anak po ita, touch them and bless us with this message. In Jesus' name we pray. Amen. At tugaw tayo amin. We now be seated. Ipaulo ti mensahe tayo, redeeming the time. Panangilala iti tiyempo. Well, I do not know what mood you have right now nga danunan dating a message. Maybe your mood is something medyo dete ko natin gloomy, mabaling nga timod mo ka dete kariring mo, maybe your mood dete papanamdamdama kat excited ka, maybe your mood you're thinking about your work, itang alawas, whatever mood nga agdagan kay ti deti nga kundaway kat danunon na ka deti nga sa utiya po kakabsat. It is my prayer that God will wake us up, meaning nga in the spiritual aspect, kat maging sober tayo, kat ma-realize tayo kakabsat, nga digiti aramidon tayo kat masapol na digiti pagayatan iti Apo. We have so little time. Nakita tayo iti bigat that time is something that cannot stop. Agsarden tayo ng ti tiyempohan agsarden. When time is something that cannot be deposited. Ang nakasla deta makan ako nang iref kamampela ta si daka tung bigat. So you cannot tell time. Ako nang kata Kureka, i-store ko mampelang deti mesa oras. Ano masapol ko tung bigat kat adda iti dukutet nga pangnayon ko oras ko no bigat, no? Because time is something that you cannot deposit. Time is something that you cannot return. Amon mabalin nga pagsublin pa. What is done is done. It is already a part of the past. So as a child of God, i-challenge kakabsat, ngayon tayo pagbiyagan kat deti ko na tiyapo, redeeming the time. Redeeming the time. No redeem ko na tayo, kailalaan tayo, dagiti tiyempo tayo. So like what I said, anyaman iti mood mo nga danunon deti nga message kita. May salaan kakabsat, ti kaya tiyapo nga ma-realize ko. Detag da mga tiyempong, oras mo, biyag mo, ken gundaway mo ita ken ti masakbayan. Agriing ka, ket amwon ti pagayatan iti Apo, ket ilalaem dagiti tiyempo ken gundaway nga ipabulod ni Apo Dios ken ka. Redeeming the time. There are 7 important truths that you need to realize and learn if we are to redeem our time.
Na tayo, Pastor, kasano ti panang ilalak iti tiyempo. Kasanungahan ko nga ma-waste, iti ipabulod ti apo kanyak na tiyempo. So here are the 7 truths that you need to hear and meditate. Tapnon ti kasta, kat mabalin tayo kakabsat, nga aramiden deti ko na ti apo nga redeeming the time. Number 1, realize what time it is. When masapol nga ma-perceive tayo kakabsat, no anya iti ayan tayon nga tiyempo. What time it is. Kung nakita'y bigat, many times we would ask, anat orasan? Why? Because at the digiti schedules kami nga surusurutan tayo. At the schedule mo nga breakfast, lunch, dinner, schedule mo nga mapanagubra, iso nga ko ng anat orasan? Ay, pangaldawa. Ay, panagluluton ti pangrabi. Anat orasan? Nagaring katitikat. Alas 8, ay, naladawa. So, at the digiti naka-schedule. Kat amuyo ka di kakabsat na ti apo, nalpas nan nga na-arrange, digiti aming nga pasamak iti biyag tayo. Kasapulan laeng nga amuan tayo, noan niya iti pagayatan iti apo. Kadigitoy, nga periods iti panagbiag tayo. Awatan yung point kakabsat. Example, no si ka kumakit na ganda, lakat additional deti kadeti kwata iti bigat. No si kagat na ganda, kat babasit pa iti anak mo. Kat kunam apo, while nga babatit pa iti anak ko. Anang ata ti mabalin ko nga aramiden. Diba? Knowing what the will of the Lord is. So what do? Kuna na ti Bible, train up a child. Deta gayam ti dapat aramiden kadigiti anak ko. I-training ko idan. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sabalin tumanan kakabsat na period, tuno agtupo mo digiti anak tayo. Sabalin to nga approach. Ngem ti Biblia, at dati isuro na kada tayo, nga aramiden tayo. So, damagom iti apo, kararag ka, basaan ti Biblia, review digiti preaching, kat ti apo iparangaran na ka, no anyat pagayatan na kakabsat, iti biyag mo, kadeta nga agdaman, na tawon mo, kadeti agdaman nga period. But generally speaking, kada tayo amin nga anak iti apo, it is time to serve God. It is time to serve God. Yaman ti tawon mo, maybe you are young, or you are older, but whatever it is, I want you to know, it is time to serve God. There is not a time nga tayo nga mabalin ti agserbi ti apo kakabsat. It is time to serve God. So realize what time it is. So, pagbalaw ka, okay, anat aramida, asjay. May ikadwa kakabsat, in order for us to redeem our time, recognize the brevity of life. Amun tayo, kan laglagipon tayo, nga tibiyag kakabsat ababala. Kat nabasa tayo dati bigat di Psalms 90, ngam ita basaan tayo James chapter 4. James chapter 4 verses 13 to 14. Kasi di ko na tinasantuan nga surat. Go to now ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ibiyag tayo tirabaw ti dagagagabsat, katkas na may salanga alibungubo. Agparang, intunukuan agpukaw. Ano ti pagpakita ti apo kakabsat? Masapol nga ti biyag tayo, adda kay papananda. Impakita kada kay iti bigat ti normal nga biyag ti tao aya. Okay, mayanat ka,
4 years old, mangrugi ka nga agpasa, o preschool, tunukuan elementary, o tunukuan high school, college, malpas ka tuno mga 17 mo, 18 bitawan mo, then you start to work, mag-masters ka, nagsagana ka na agasawa, buntong ka, then you get married at age 25, okay, then you start your family, kaanak ka, okay, then you work harder, why? Because adan na kon, hurnong ka ti pagbalay mo, hurnong ka ti igatang nutlugan mo, probably by age 35, 40, ang balay mo, adalugan mo, pero tuloy-tuloy ka lang nga bukubra, kasi agapura, iti pa nagpabasat anak, at high school da, at college da, so tuloy-tuloy ka lang, trabaho, so kasla ti arig nakakabsat aya, you are only fighting and working for survival, for existence, tapno, dating panagbiag mo tirabaw iti daga, that mamit mo dagiti necessities. Then what? Nag-retire ka, that ko na, oh, I hope I can enjoy my life. Anong adumutin nga saksakit, adungan anayunan kakabsat iti bagi. So, basta naglabas na digbiag mo tirabaw iti daga, natilang talaga sinangsangot ti tao, fighting for survival, fighting for existence, makapag-enjoy mo sang kabatit, ngayon ko lang di jay kastang it's just for the sake of variation ti panagbiag. Ngam no utuban kakabsat, iti imatan ti Diyos nga namarsua, kan nangisalakan kada tayo, ti panggap na iso iti dapat natungpanan tayo titiyak tayo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Basit lang ti biag tayo tirabaw ti dagat. Iso nga masapol nga kitaan tayo, doan niya dagiti plano ken panggap ti Apo. Teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Let us fulfill the mission, the purpose that God has for us. Bayat kada iti panagbiag tayo, iti dayti agdama nga lubong. I'm now 36 years old. Oh, kat ka nagpaiti Apo ti 15 years, I will be what? 51. O, padasan yung anayunan tatawan yung magkakabsat. 15 years. Manuntumot titawan mo. Okay? So what are you going to do with 15 years? At kunang awan na alis to de, 15 years. Life is too short. Iso nga Lord, kunan, so deti kunan na ti Biblia, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Tingnan nyo deti kakapsat na message, pagpagkata kayo. Kasi, amuyo, man-mano iti kakasti nga mensahe, nga mangriing, kadagiti pampanunod tayo ta, no dadumag, DJ na ta, di ko na, survival, no haangkat, worldly pleasure. So nga, brethren, ilalaan tayo, digiti tiyempo tayo. Don't waste any time. Don't wait to obey God. Sa mga itantan, ti panagtulnog mo kan Apo Diyos. Doan niya, ti parangarang ti Apo kita, ngaramidem, na para kenkwa na, aktualang, saan mo nga itantan. Number 3, how do we redeem our time? Not only realize what time it is, not only recognize the brevity of life, but number 3, reach out and take today's opportunities. O, deta, itang alawas, kunang Apo, as a saved person, as your child, as your servant, ito siguro kapintasan na kasta kararag mo, kunang Apo, kas may sa nga adipan mo, kanya ti maitulong ko itang alawas para iti trabaho. Ask yourself that question. What can I do to expand your kingdom? What can I do to expand the work of the ministry? So try to think about it. Alaman, kada kayo nga pampamilya, damagan nyo man kadikiti members ti pamilya, just do it right now. Go ahead. Husband, ask your wife. Ask your children. Kunayo, sige man, mangibagake man ti maysa nga mabalin tayo nga maaramid.
nga maitulong iti ministry nga nangipanan ti Apo kanya tayo, ti trabaho ti Apo. Tingo ba ulit? Aglabas ti lawas-lawas kakabsat, bulbulan taw-tawan, duhan tayo nga sangwan deta nga sa ludsod iti panagbiag. At kaano kan tupay nga rod nagserbi ti Apo? Kaano kan tupay nga makatulong iti panakailawa iti trabaho iti Apo? O di ka tilata concern tayo ti kunakon trabaho. Alam na datos ti agtrabaho ti kunak because ti Apo tulungan na tayo ti panagtrabaho. He will give us health, strength, kanatay ti pagubraan, provisions kanda dumapay, ngam saan nga ijay agpatingga kakabsat ti Apo kada tayo. No di ka ti Apo na pudno nga mang sustenar ti biyak tayo, tapnon ti kasta makapagserbi tayo king kuana isot panggap na ti biyak tayo. Amen ba kakabsat? Thumbs up? Oh. So, if you're to redeem the time, ilalaang deto, aglabas man ti mesa nga lawasan, kung nagpaisusto ako ng pastor, makapagiltimot nga panunutan. Aglabas man lat makalawasan, awang man lat na itulong ko para ti Apo. Okay. Babaling ako ng ita, Pastor, what can I do to help? Okay, let me give to you some suggestions. Maybe number 1 is prayer. Nagdakila ba nagkakabsat? Dayta kararag. Kunam, okay. Masapol nga itang alawas, ket seryosood ti panangikararag po kan pastor. Seryosood ti panangikararag po iti church. Okay? Alam digite schedules tayo itang alawas. Okay? Ket kunam Apo, dayti kat ti may nga dakkel na maitulong po ti church mitang alawas Apo. I pray for pastor. Tulungan Apo isuna nga makarecover kan ti pamilyana kan digiti workers. Ikararag ko Apo ti live stream ministry mit ti church. Kararag ko Apo dagiti mga operate ti audio visual. Kararag ko Apo dagiti internet. Kararag ko dagiti schedules mitang alawas. Monday night ag prayer meeting ni pastor. Wednesday night adan tumang prayer meeting ad. Friday night adda dete meeting Apo kadagiti single career. Ket kakabsat dayta nga panunot no sa nga gasot kayo nga membro nga kastat panunot na kakabsat sa nga gasot nga mangikararag iti ministry tayo. Ket dakkel ti pagdurasan ti ministry ti linawas gapo kada kayo nga sa nga gasot nagkakapanunutan nga isu di pa nagkararag. Ket hanyo tagibas iteng kakabsat. Imagine, han nagbalegi dagiti trabaho tayo. No awan dagiti karkararag yung kakabsat. Dito ila pagpunaan nyo, nakararag tayo. Tingnan nyo. Idi sumangpot kami iti kwatak. Kadagiti naglabas, hanggang makapampangan kan misis kong kakabsat. Gapong atat pa naka-stress mi nga nagpampanunod. Idi adakang pa nagtibalay. Nasaya atin tadwa kutsara nga may pastor, rumor pa, nagtumtumar kami. Di kwang kakabsat, na ikabil kam di quarantine. Amuyo, kabigatan na kakabsat, impasidada kada kami, deti skinless sweet longganisa. Ken, alipatak ti kaparis na, iso ako, nagimas kita pangangkong permi nga kurang dedikin nang ko kakabsat ko pa yung bagta dahil pasaro mo dagiti kakabsat ng menang ti breakfast. Tanganak man ang kakabsat. Ket kunak Apo agyaman na. Sungbat ti kararag dagiti kakabsat deto. Mayatan ti appetite ko nga mga pauna yung kakabsat nakaimas aging gana ita. Dagiti ito yung makmakan mayatan ti panganming agasawa kakabsat. Ano di jay? Karkarara, sungbat dagiti karkarara. Nakitak di lawag, di group chat di lawag. Kunada, inkwa ni Pastor Chow, around the clock prayer tayo kuna ni Pastor Chow. Ket dagiti members tayo, maysa-maysa kunana. Kwapon ti 8 to 9 a.m. At dadapay na nga na iti kwak ti 2 oras kunana. Dadapay na nga na ti kwak ti 3 oras. Agasem detang around the clock prayer. Di mapilaw kakabsat nga nagsupli ti appetite iti adipon ti Apo.
Kat marit na yung nga takakabsat, uray, dahil pa na nga sabak kita, no tiyapo kat mabiblesan kayo kadigiti nga mensahe. Gapo kadigiti nga karkarara. Iso nga hapo ko na, uray, dahil lang may isa nga ministry. Kat linawas nga bin ministro ni pastor. Kat apo, bak apak iti karara, gundawayan tayo kakabsat. Anapay, ti mabalinte nga maitulong. Oh, deti binigat kakabsat nga daily bread. The devotion kayo man lang kakabsat. Amen? By the grace of God, kita nyo, nanipod January 1, aging gana tayo bigat, taas iti apo, awampay may sa nga absent ko nga nag-post tayo daily bread. So anak aramidin tayo, abangan yung tibigat, nung nalpas kayo nga nag-devotion, mabalik na kasapsapo kayo nakadumang agreement siya, nung abangan yon, tanong na i-post ko tayo daily bread and kakabsat, at anak aramidin tayo, i-share tayo mo tag. O mabaling nga ti aramidin pay, i-copy DJ link, i-send mo messenger, digitay friends mo, at kunang friend, I hope today's devotional will be a blessing to you. Oh, digiti live stream tayo. I-share tayo kakabsat ka digiti friends tayo. Tapnon iti kasta magipagbuya dagat magipagdagdag da. Digito ikat oportunidad tininawas. Amuyo kakabsat dimlang ammo. That if you do it faithfully, listen, do faithful ka nga mga ramit iti dayta. Kat makita ti apo kakabsat. Han na mainsa saan? Bendisyonan ti apo. Ado nga kararwat na isalaka. Ado ka digiti gagayim mo. Ti mayasidid iti apo kakabsat. And not only that, by your faithful service and ministry, the Lord will also bless you materially. Apay kiti nga saan kakabsat? Di nga mi. Apay nga di nakaikan ti apo pag-load mo, tapos share mo. Amen? Apay nga nakaikan ti apo tinapimpitas ka cellphone, tapos maaramat mo nga pang-share. Kadigiti live stream tayo. But every week, we have opportunities to do good, to be a blessing, to serve the Lord. Anapay iti mabalin mo nga marami. Anapay iti mabalin ko nga itulong apo, tapno ti trabaho kat lumawa pa. Ay kat amum dagiti kakabsat nga kasapulan ti karara. Okay? Kat ikararag mo ida. Apo malagip ko na Brother Ruby. Kat ni handa makaruwar nga sa nga pamilya. 14 days apo nagyan da jibalayda. Sikat mangliwliwa kadakwada. Kadi kanak man ti kawadwadan apo tay nakman mangiburay tay sanga sapad nga saba. Amen, kabsat? Kay mangikabil. Sanga sapad nga sabayan da Brother Ruby. Ay kat no sanga pulo kayong agkakapanututan. Sanga pulo nga sapad nga saba. Kadag tubon to ipos dan kakabsat after 1 week. Sapay ta saan. You know? Oh, kasjay kakabsat. Basapol nga alerto tayo nga makakita dagiti needs. Padakkelan tayo ti puso tayo nga madadagsena. Ada ko maayat tayo kakabsat nga inandaw nga paaramat iti apo in any way. Oh, kat ada kabsat kita ay kasarsaritak lang. Kuna nagat pastor. Anangatat na bintas nga mapanitid nga merienda na kita da JDPWH. Nay, kumay ti merienda yung tan nga da DPWH. Hamburger deta kakabsat. Oh, praise the Lord. Madaydayaw iti apo. Thank you for your love and for your concern. So reach out and take today's opportunities. Amo ipalubos nga aglabas tilawas ngawan na aramidang nga para ti apo kakabsat. Ti apo na kay miimbad nga mangted ti salunad, hirad, pigsa, sumungbat dagiti kararat, agat obligasyon tayo man, ngayo preser dagiti biyak tayo, idaton dagiti puso tayo, kat kuna tayo apo, ang kadingag labas tilawas, nga awang maaramid kung aparagan ka. Oh, no, da digiti project nga mayan announce, makipasad tayo amin. Tapnon ti kasta, alisto, nga maaramid ti trabaho ti apo. Amen! Apo, nakaimas deti nga punto kakapsat. Kasla jakpay kayat iti lumagto. Ngam intayon di number 4. Redeeming the time. Kat amaw, nakaragragsak kanto. Nga after 1 year, kat kunang apo, alagat saan nga deti agpanangguadat
Anyan nga ragsak ko, ta naglabas dagiti lawas ti biag ko, bulbulan al daw kung taw-tawon, labo, at dapat na aramidan deti adipon mo nga para ti pakaidayawang. Di kami kakabsat, amen? Nakalagragsak ti adamaramidan na nga para ti apo. Oh, naragsak ti umawat ti blessing, naragsak ti umawat ti answered prayer, ngam naragragsak ti dana aramidan na nga para ti apo. Tandaanan nyo dito kakabsat. Imula tayo tapuso panunod tayo. Naragragsak tayo na aramidan na nga para ti trabaho iti apo kakabsat. Nagita tinaragsak ng miyembro kung naragsak na Kristiyano. Amen? Thumbs up. Uray di kayo makita kakabsat. Makita ti apo. May kapat. Number 4. Remember God while you are young. Iti ubing manang kunak manang kakabsat. Di kiti agtutubo. Kakayo nga younger, datayo amin nga younger. Kakabsat, gabuta ibilang kung adat iti period nga kabanwa, kapigpigsaan. Kakabsat, di tayo amo ti biyag. Antay amo no kaano, ngalan na tayo ti apo. Uno kumapsut na kiti bagi tayo. Kapten na tayo ti sakit kandad tumapay. Iso nga habang nga kapigpigsaan, at panunot ka kat punam apo, thank you, kadetoy. The strength of youth is a gift from you. And Lord God, I offer back my strength to you, Lord. Kat usarannak nga para ti pakaidayawan. Oh, iso nga, na kayong agtutubo, agpasnat kayo nga agbasa, aggraduar kayo, nga nasayaan, kat idedikaryo, dagiti biyat yung nga para ti apo. Awan ba't maitugot mo namatay ka? Dakade. Di mo tumot maitugot na medal mo. Di mo tumot maitugot na giti achievement mo. Ngem, no anyaman tinaaramit mo na para ti apo, babaan ka digita, ngayon pabulot ng achievements and blessings ta. Danunam to jay langit, jay reward mo kakabsa. It will outlive you. It will outlast. Deto'y agda mga biyag, danunam tayo to jay langit. Isungahan tayo ipaidam, na kay kayang people, hanyo ipaidam tabiyag nyo ti apo. Mabalingan kay pumada kanyak ag pastor. Ngam let us be partners together. At kakapanunutan tayo kumatot po na tayo apo. No saan nagkakas kini pastor, nga ag pastor. O saron ti biyag ko, nga maging partner iti pastor ko. Amen? Kakabsat, serve God while you are young. While you can, because time will come, agtapsut kanton. Isong habang nga kapigpig saan, ipaay mo tabiyag ko nga para ti panagserving in ako Diyos. Malagip ko ni Pastor Rezo Brava, sa ako, nakapigpindas jay, di testimonyo na nalabsan. Idiag taon ti 14, 1.15. Hintan nyo. Kat, di manong nansat pastor, di kabsat na isot pastor. Kat idagagabsan, pagpatakderdan sa iti kapilyadadan sa digiti project aramidon da. Ang gaputa limited ti resources, narigat ko ti kasasaan digiti kagabsan ti da, taga Mindanao da. Nagkararag ti apo, kat kuna na Lord, tulungan na tamang rugi ak ti negosyo. Kat kuna na apo, amin to nga pagkapulo, iti kitaag ka deti nga negosyo, itid kunto apo tapno makatulong iti ministry. Apo nang rugi kakabsat. Matang ti sangang kilo nga arena, nagaramid tinapay, mapanay paspasyar nga ibalay-balay, kat dedi tights na kakabsat, kaskari na ti apo, wakat intid na ti apo. Idikwan agangay kakabsat, kat ni, di mesa kilo, 2 kilo nga arena, 3 kilo, 5 kilo nga arena, 10 kilo, apo, i-bless ti apo. Di ka dumakkel ti amount ti tithes na. Sula iso nga 10%, kung dumakkel di amount ka kabsarata, dumakdakkel mo di masapulan ka. Idi kwan, na broke DJ business na kakabsa. Na broke. Kat, imbes nga naupay, kat kuna na kumaapo, apay kasjay. Faithful ag kan kagadapi na broke, at saan nga naupay? Amuyo young people, dagiti failures ti panagbiag, temporary lang. Ang kayo maupay kadagiti failures. Hana isot gapo na nga ma-discourage kayo magserbi ti apo.
Hamugong ko na ako. Kastoy man, maupay ako, adso itirit na, hang kayo mo, upay kakabsat, temporaryo la, di kita pildos panagya, ang dapel na ti Diyos nga si Biblia. So to cut the story short, kung na apo, irugik man na, so inrugi naman ang kakabsat, agargaramit man ditin tinapaya, papanay ko, ti karina ti apo kakabsat, kastuyan ko na, apo, dahil amin na masapula, 20% ti itudpong ko na. Ay, kakabsat, bilentisyonan ti apo, makita na dumakal. Apo ko na, pagbalitat ng 30% ti itudpo, iti ko ang 40%, ita kakabsat, ang muyo, 90% ti itud ng ti apo. Tapos na William Colgate, he gave 90% of his income to the Lord. Oh, kat mabaling nga idihang nga isut pastor, ngam in-commit na ti biyag na, nga maging partner ti pastor na. Kat gapo iti dayjay, nga nadyusan nga ambisyon, nadyusan nga tarigagay, babaan ti pananbentisyon ti apo kekwana, nga kaskalusugan, pati isuna, akat na iranod ka dayjay nga panang-bless ti apo ti parabo. Tanyo ka kapsa. O, iso nga habang nga ubing ka, hanga digiti worldly things ti kitang, adot sulisok iti kinagtutubo ngam hangay so ti kitam hangay isot pa kaiyayusa masapol na kunam apo habang ubinga ag serbi aktun ka o di ka maragsakan na tululumagay ka talyawong ti kinagtutubo ket kun kunam to ay apo agyaman at da pastor mi ini nakanayon nga naiget ken naingal ti panangas kasabana na kung kunana uray ubing kag serbi ka ti apo. Apo, agyaman na. Gapo ka di kitsi nga karit. Di impaay ko ti biyat ko nga nagserbi kita. Amen? Remember now thy creator in the days of thy youth. Deta kakabsat, redeem your time. Saan nga lifetime agtutubo ka, laglagi po deta. Saan nga lifetime nga napigsa ka. Saan nga lifetime agkabanwag tirit na. Isong habang agdakay ti deta kakabsat. Agring ka na nagserbi ka iti ako. Ay kalima, kita niyo review pala dito at manpas na oras tayo. Amen! I hope you're enjoying. Pauna iti ka na imbag ti ako. Number 5, how to redeem your time. Refuse extra weights in your life. Oh, that word nga refuse could say no. Well, damay sa nga kabsat, damay sa nga young people, kung na kanya kita pastor ko na agkuak man pelang agpasting at ti Facebook to apo pero nga mayat adayo di ba ado unin pa kayo ay kung nagkingwa na good decision deta because kuna if you cannot control it ket isot mang control king kadeta kuna napipya nga isang tabing deta daragragsak tarik nam nga may prioritize mo dagiti rumbeng nga aramidem nung deta kang kanayon nga may teklib ka may tibtibkul ka kadagita nga robbers, uno thieves of your time. O, iso nga kakabsat, kitan tayo, itang alawas, kitne, kitan tayo di priority tayo. At dati ka, di balbalay tayo, dati nga, young people. O, kat adot gundaway mong ag-module, tunukwan, may isabit ka, thieves of time, thieves of thought. O, life is too short. Amo may subli, di kita nasaya, di kita nasayang nga tiyempo, amo may subling kakabsat. Amo may recycle. Kaya, anakasla, di kita, anakasla, dita diesel ko na, ano, na puurang kat mabalin nang isubli, tapos puurang na to, dyan na puurang ko na dan sa kasdyan. Eh, at the time kakabsat, kat dinasayang mo, tatanarialize mo, dinasayang mo, kaya't mo kung mga ilalaan, amo may subling kakabsat. Isu nga tila mabalin mo nga ilalaan na tiyempo. Dito agdama, kanti masakbaya. So ako na ti apo, awake daw that is sleepers, agree ka. Tapnon ti kastahan na masayang digitong daway mo. Refuse extra weights in your life. May kanem. Okay, number 6 tayong kakabsat. Kadeti message tayo, redeem the time. O, how to redeem the time? Run with patience, kakabsat. Agan anos tayo. Run with patience. When talaga adu dagiti magsuot kakabsat ti panaganos. Oo.
Ti kunana diti Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Hindi kayo gasolina tayo basi. Let us lay aside every way and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Kita niyo? Kung nati apo, tarayon tayo. Detin saad tiap, nang isaadan tiapo kada tayo. Nangayaban na kada tayo nga panagserbi kay kuana. Balunan tayo ti panaganos. Amen. Agpanuray iti Kristiyano iti anyaman nga panubok ti panagbiag no agari ken kuana iti panaganos. James chapter 1. Inantay di libro ti Santiago. James chapter 1 versikulo 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Amoy deta nga joy kakabsat. Nagkahalong excitement at hope. Opo. No datayo dumteng kadagiti ado nga pakasuutan ti panagbiag. Masapol nga babaen kadagiti nayadal nga bit ka sa utiapo kada tayo. At daan tayo kumatragsak. Ito yung naghalong excitement at pag-asa. Bakit excitement at pag-asa? Kasi amuta yung ati apo, hanatay baybayan, the presence of the Lord. Amutay nga ti apo, at the purpose na. Amen? Kat adanto iti bendisyon, kan pasan ti panagsagabang ko yun. Kung kunaan ka ron, din sa Pastor Chow, dito nakaibaga kanyak, na kunaan na kalpasan, kunaan na, Pastor si katitinira, ti Diablo kunaan na, gaputas sika, iti senior pastor, kat talaga nga tiraan na ka, nga magyaman na nasusurok kakabsat, nga iti panglaban ko, kadag iti panubok ti panagbiag, ragsak ti kaundan. Amen? Rejoice in the Lord. Kuna na, Pastor, kalpasan to ti panubok, at danto dagiti pamendisyon, mamati akti day kakabsat. Tani Job, itinapukaw amin, he lost his family, his children, he lost his resources, he lost his health, na atidog kakabsat nga panagsagaba. Kung nabasahan dyan libro Jeho, kung na dyan kamaudyanan na, nga iti kano kamaudyanan nga pasat ti biyak ni Job. Kat dinubli-dubli ti apo kakabsat na iti bendisyon. Oh, excited that. No anyaman kakabsat, itin sagana ti apo nga bendisyon. Iso nga count it all joy. Verse 3. Knowing this, that the trying of your faith, in this case, amo tayo kunana, nga ti panakasot ti pamati, patauden na ti panaganos. Deti nga panaganos, haan nga naggapo kada tayo, ngam gapo ti Holy Spirit ti apo nga kada tayo. May isa kadigiti bunga na kakabsat, kat iso deti panagiturad. At idug nga panagiturad, kat panaganos. Yes, brethren, run with patience. That is how to redeem the time. Kananos tayo, laglagipon nyo kakabsat, panagyaman ti sumangbay na pagkubo. Panaganos lang ti kasapulang. Anos lang kakabsat. Kunam ti Apo, Lord, give me patience. Tulungan nag-apo, nga agibdor, kanaganos, kadigitoy, nga pantubok iti panagyan. Kamuyo, patience prevents discouragement. Tuwan, ipanagan-anos kakabsat, kat preventaran na ka nga maupay. Oo. Ang ka maupay, no, da panaganos ka. Kada iti nga panaganos mo, kat naibatay, ti panaginanama. Hope. Well, iso dito, di ko na ni Apostol Pablo, di Thessalonian na kunana, patience of hope kuna ni Ijay. No patience of hope kuna, panaganos kakabsat, nga naibatay, iti kinanama. Yes, patience prevents discouragement. Anapay? Patience prevents distraction.
No distraction ko na tayo, ba't di kita ipaka-sidetrackan? Oh, tuhan ka makaibtor nga may na amundo, masuot kat panaganos, kakabsat kitwa. Solisugan na kamot ti satanas na solisugan pa eh. Kalati ara sa asang nakakunahan na kita. Ana, kayang pa eh. Oh, i-give up mo detan. May mayat deto. Ikas-takas deti ko na ni satanas. Agam ko na get thee behind me sa ita. When agan ano sa kaisudeta at bilin iti apo kanya. If we want to redeem the time, let us run with patience. Ado dagiti banag iti biag tayo akas Kristiyano nga kanlang may papanggap ti panubo, uray pa'y ka dagiti blessings. Anasigod karabsat ti panagya. When adda dagiti blessings iti apo nga naisagana nga haan nga immediate. Oo. Pasapol lang agan anos tayo kakabsat. And while you are waiting, kadigito yung answers ti prayers tayo, and while we are waiting, kadigito yung ituyang ti apo nga bendisyon ti masangwanan, at agan anos tayo, mahal nga ti agan anos na passive, no di kat agserbi ka ti apo, habang anusam, kakabsat ti pananguray mo, kadayjay nga answers iti karkararag ko. Kat makita ang kakabsat, adaragsak ta puso, nga agserbiging ko na run with patience. Amen? Okay. Maudi, number 7, how to redeem the time. Kasano tayo nga kailalaan, dagiti tiyempo, tapos awang masaysayang na tiyempo tayo. Reach out for better things. Well, kitaan tayo. Anyada, dagiti banag nga nasaysayaan. So better things po na tayo. Dito iti level na, better nung dagiti, adda iti, may yoper ti lubong. Oo, no better things po na tayo. These are things that is better than what the world can offer to us. Oo, kuna natin Philippians chapter 1 verse 10. Tingnan nyo. Kuna na, Philippians chapter 1 verse number 10. Oh, that she may approve things that are excellent. Oh, kita nyo? Dahil tagat prayer ni Apostol Pablo, kuna kakabsat, makita ti redgutyo, inaanepyo, ikan na kay kumati apo ti wisdom, tapno makita yo, maamiris yo, madeterminaryo, dagiti excellent na banbanag ti panagbiya, tapno isudat pangipokusan yo, dagiti pampanungutang ko yung kakabsat, saan nga amin nga good, kat kaslang best para kada tayo. At di kita'y siming ligod, mayat dete, mayat. Ngangkas Kristiyano, selekam, kaslang kitaam, no sa dinno kadigita, iti excellent na banbana. Kat po na ti apo, dagitat pilyon yo. Oh, dagita ti kitaan yo. Dagita pangituunan yo focus yo. Dagita pangituunan yo ti attention yo. Amen. Ano dagito nga better? Siyempre awan sa bali umuna ti amin, ti apo. Amen. Di relasyon tayo ti apo. Our fellowship with God is better than any food. Oh, anyaman na ba nagtirabaw ti daga? Our master, Jesus Christ, is better than money. Ano kaya't nasawan ka kabsat? Kahantay masapol ti kwarta, unuhan tay masapol iti kaneng, unuhan tay kasapol di gito yung basic necessities ti panagbiag, ngamkas Kristiyano, masapol nga iti panunod tayo kakabsa, isaad tayo, ti kasla level, di iti banat po na tayo, importante, ti agpahay ti bagi, ngam number 1 na ti apo kanya. Priority klata, kunana or di may sa nga nakasarsarita, kunana to, wala apo pastor pamalagip sa ti apo kanya teto. Gaputa tsakpay kag maikas kaso aminan ti agimtimong kunana trabaho na ta. Alakat ang kumutit di nga nalipatan ti apo. Tinggan nyo kakabsat. Sa bali detay han nga malipatan ti apo. Sa bali detay i-priority ti apo. Maawatan tayo, amen? Well,
kasta mamot ka tirasun ti kaadwan. Uray jakmat makigimgi mo, uray jakmat nga mapapangkapilya, jakmat malipatan ti Apo. Ang nakat nasayaat, tahan tayo malipatan ti Apo. Gamti kayat ti Apo, saan lang nga sila lagit tayo kuwana, ngam ipang pangruna tayo kumaisutan. Pag-asam ta deta Domingo ko makakabsat. Kat adda kuma iti business mo kat kunang kat mereka di ta kapela, yun unak pelang ti Apo. Dayjay kat way nga panangi padayaw ti Apo. Way nga panangi pakita tayo ti Apo nga napatpatit isuna. Ngam di kitay concern tayo nga naindagaan nga paay nga para ti physical na bagi tayo. Dayjay ti kuna ti Biblia nga seek ye first the kingdom of God. So no kaya tayo nga ilalaon dagiti tiyempo tayo. Kitaan tayo akakabsat, dagiti excellent na bambana, dagiti mas importante detoy, ng mas importante detoy. Ala, dito pelat ipang pangrunat, sumarunod to deto. Amen? Oh, reputation is better than riches. So nga, dito testimonyo tayo. Listen, mas importante testimonyo tayo kakabsat. Amen? Ne, ala, ang deti ulit-ulit at nakabsat ng praise God. Ay sumot ti mausap ko nga kaslang ka most organic ka illustration ko ita by the grace of God 4 days kam lang kini Mrs. quarantine facility angam ana ada na ibati tay nga napintas na testimonyo. Apay, una ta kasangsangpot mi pela imparik namin nga impakita kakabsat kada kami kat adipon ti Apo Kristiyano Baptist, siyakot mga kasaba, hindi establisher ko nga si good day testimonyo. By the way, day tagat wisdom. Amuyo no dakay ti baro nga trabaho, kuno baro kay estudyante, irugi mo nga ipakita testimonyo kakabsat. Detat number 1. Uri dim amo no yan at pagisbuan. Basta importante mairugim nga ipakita ta testimonyo. Kadeta pagisbuan. Dalakan tulang nga sa pulo no yan at CR. Dalakan tulang nga sa pulo no yan at pagdigusan. Importante nga umuna kakabsat, maipakita Kristyano ka. Reach out for better things. Oh. So nga na ita kakabsat, bakit praise God? Nangan kami 3 times a day. Ijay. Nagmerienda kang pa 2 times a day. Nagtumar kang ka digiti agas pikat digiti supplement me. Agat simmaya at itibagi ijay. Nung deta 4 days kakabsat, by the grace of God, at damot sang kabasit nga na-accomplish. Ti apol at pakaammo. No kasano nga DJ nga testimonyo, usaran na nga bukal, tapnon ti kastag trabaho ti puso, kadigidje nga tattao, dadan sa nagbuya iti bigat, nga dadje quarantine facility, nga nagbuya ka dati service time ta. So nga digitat kitaan ti nga Kristiyano kakabsat, tay testimonyo, masapol nga i-promote tayo, DJ testimonyo ti Apo ti biyak tayo. Reach out for better things. And you know what? Heaven is better than here. Amen? You agree with that? Heaven is better than here. Dayo akakabsa. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Napintas tete agda mga biya. Ngam napimpintas ijay langit. Isung ako na ti Apo, set your affection on things above. So kita nga lawas, kunang Apo, kas panangururay ko, tiya ay mo, panangalakan. Katne, at trabaho at, bendisyon ang naktisalun at, bendisyon ang tinegosyo, tapno makasurvive kang mga pamilya, tapno makatulong ang ministry, akat makapagserbi akten ka. At nalawag kanyak Apo, natikadak ti dayto nga lubong kat ada mission nga masapol nga aramiden mi nga kas church. Ala nga personal na mission deta. Nairaman tayo iti corporate mission. Your life and my life are a part of the Great Commission. Ang nga personal nga deti ti mission kud panagbiag saan nga personal. Your life, my life, all of us are a part of the Great Commission that we need to fulfill as a church. So nga kakabsat, itang alawas, I hope na dahiti nga mensahe kat nakatulong kada tayo na riing dagiti pang tanunod tayo. Why? Because we need to redeem the time
the days are evil. Nganganin umay ti Apo. Oh, tatagagabsat, kadiiti nga punto, anya pinakisaritaan ti Apo kekta. You see? Kahit kunam kumaapo, thank you. Permi nga makabiyag, permi nga makaparibay, makapariing, deti nga mensahe, in buray ni pastor kada kami. At sapay ko magkakabsat, kilalain tayo, nagiti tiyempo gan gundawa. I don't know when the Lord will take me home. Nung ako, thank you, I know I am on the right track. Because of your word na susurutet, I am on the right track. Amen. With God's word, we can never go wrong. We are on the right track. Redeeming the time because the days are evil. Okay? At kararag tayo nga rod karapsat. Let us go to God in prayer. O na indaklan nga Diyos, agyaman kami iti dayti nga gundaway, agyaman kami Apo, kadayti mensahe manen, nga nangaramatang ti adipon mo Apo, ket dawaten ita nga bendisyonam, tunggal may sa ngagdingdingag, tunggal may sa nga nagbuya Apo, ma-realize mi kuma life is too short. Eket saan kuma digiti na inlubungan taeg, nga bambanag ti pampanunutan mi. Dagiti kuma na inlangitan, dagiti kuma pagayata, dagiti kuma na Diyosan, na espirituan, natatanok nga banbanag, isuda kuma Apo, iti pampanunutan kita. Ala Apo, dagiti kakabsat, bendisyon ng tumbigat, kat ag MECQ Apo, diti bakaga. Tulungan dagiti kakabsat nga agsagana. Doon niya, dagiti necessary preparations nga aramiden mi. Panagsagana Apo, kadeti MECQ, diti bakar na intunubikat. Kat ala Apo, bendisyonam, itong ganmay sa kada kami, kwam ti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen.